Za 3 poena imao je dosta vremena se namesti kažnjava Andjušić. 84-79, prvi poen je Danila Andjušića, ali jako bitni za Partizan. Strahinja Milošević s leđima protiv Andjušića. Fintirao je Milošević, faul Andjušića, Partizan treći faul u poslednjem kvartalu, do kraja 3:48. Vraća se kapitan Radovan Marković, fantastična partija u prvom polovremenu, 16 poena, ukupno 19. Znači zaista težak posao Milosavljević sada. Đerski umesto Kužete. Da vidimo koliko će precizan biti sa penala Milosavljević. 7 poena, 5 u poslednjem kvartalu. Promašuje Milosavljević. Vratit će se Mačvan u igru. 0-2 Milosavljević. Partizan je u bodu, takođe kao i ekipa Vojvodina. Samo 11 poena postigao je Partizan u poslednjem kvartalu za 7 minuta, nešto malo manje. Vojvodina 16. Đurđerski, Zeković pa Marković. Marković iz teške pozicije, pogađa Radovan Marković. 22. poen Radovana Markovića, plus 10 za Vojvodinu. I sada pretežak zadatak pred Partizanom, James. Mačman za 3 poena. Fauliranje Marković. I bit će novi penali za, kako sada stvari stoje, meč Venera Radovana Markovića. Dva poena Markovića, 16 u prvom polovremenu, malo pre ona trojka koja je bila bitna za Novosađane. Sada siguran i sa penala, fantastičan učinak beka šutera Vojvodine. Odnosno 91-79. James, 2 poena James, 91-81, do kraja 27. Zeković pokušava Crnogorije nešto agresivnijom odbranom. Đurđerski. Đurđerski krade vreme i pogađa preko Miroslava Raduljice. 93-81. James pokušava da vrati i žestoko promašuje. 2 minuta do kraja. Vojvodina ima plus 12, nadamo se da smo opet u prenosu. 93-81, zaista
Zeković pa Kužeta, 3 sekunde za napad Kužeta protiv Raduljice, Kužeta preko Raduljice, nema koša, lopta za Partizan. Žuri Andjušić, nema koša Andjušića, Lučić promašuje, Mačvan ne dolazi do lopte, James i na kraju Ognjen Kužeta. Minut i po do kraja, Marojević, neće žuriti Marojević sada naravno. Lopta na kraju ipak za Partizan, ali slaba je tu uteka crno-belima jer će veoma teško. Serijom 8-0 početkom posljednje četvrtine. Novosađani su došli do prednosti, Partizan je samo da ne uspeo da je smanji, već je sada 93-81, minut 26 do kraja, time out. Play studio za time out za Zagrebu 2. Istekao je i posljednji time-out trenera Jovanovića. Siniša Matić ima sva 3 u drugom poluvremenu, a ono što je još mnogo važnije za domaćina da imaju plus 12 protiv Partizana, a samo minut i 26 sekundi do kraja. James, Mačvan, Andjušić, agresivna odbrana Novosađana, faul Radovana Markovića, peta lična Markovića, najbolji igrač utakmice sa 24 postignuta poena. Danilo Andjušić pogodio na meču jednu trojku. Oba puta siguran Danilo Andjušić, 53-83, 5 poena ukupno. Milošević pokušava Partizan agresivnom igrom, ali teško da će doći do lopte sada, mada je bio na ivici. Milošević, Lučić i Strahinja Milošević. Zeković pa Milošević, odlična asistencija Zekovića, Milošević do kraja. 95-83, poslednji minut utakmice, Vojvodina je dobila meč protiv Partizana, ostvarila veliki uspeh. Izjednačila se sad ovog kola vodećom ekipom na tabeli Superlige. James je pogodio. 95-85. 50 sekundi do kraja. Bunić. Milošević, još samo 12 sekundi za napad. Milošević nije pogodio. Raduljica ulozi organizatora igre. Mačvan. James, Milan Mačvan za 3 poena, ništa, vidjelo se. Samo sekund razlika u satu. Velika pobjeda ekipe Vojvodine protiv Partizana. Ostaje to samo pitanje konačnog rezultata. Zaslužena pobjeda tima trenera Matića u odnosu samo prvih 5 minuta. Vojvodina imala u prvom polovremenu i plus 14 u nekoliko navrata. U nastavku crno-beli su dobili treći kvartal. Došlo do egala na početku četvrtog, ali je Vojvodina serijom 8-0 nagovestila veliku pobjedu i na kraju do nje i došla. Radovan Marković najefikasniji sa 24 poena. Sjajan učinak i Strahinje Miloševića i Duška Bunića. U ekipi Partizana bolje od ostalih. Mačvan, James i Raduljica nedovoljno da se izbjegne poraz. Posle ovog kola i jedan i drugi tim imaju skor 4-2.